prepreja ye kana nenso ehia se ye kan na ye kan ye ya akaka bensem ahia nkonto ntisem ne nabrabasem bawi makuko durufo a ne mfefo mema ekamfo ne mema yo no o katachie afri fa mensa atenase obinsi for inviting all of us. I have to use this opportunity to commend Dr. Chie for inviting all of us to break the It's just for MPP to understand that we need to be together. We are good to go. And that's why I'm more excited about this masterpiece by Okatechere FIFA. The only way we can get them out is to stick together. I think that it's important that all of us as MPP members we recognize this. Oh, and how can you say what I do not support Mrs. candidate and Koji's candidate. But it doesn't mean that you support his candidate. I mean, he's the richest candidate in our party. He's richer than Mrs. candidate. No comment on that. We are focused on. You are behaving well. Don't mind this. But I think that ultimately we are going to stick together. Opinion is one of us on the minister and the leader. Leader. Oh, I have to use this opportunity to commend Dr. Chie for inviting all of us to break the It's just for MPP to understand that we need to be together. We are good to go. And that's why I'm more excited about this masterpiece by Okatechere FIFA. The only way we can get them out is to stick together. I think that it's important that all of us as MPP members across the country we recognize this. Oh, and how can you say what I do not support Mrs. candidate and Koji's candidate. But it doesn't mean that You support his candidate. I mean, he's the richest candidate in our party. He's richer than Mrs. candidate. No comment on that. We are focused on. You are behaving well. Don't mind this. But I think that ultimately we are going to stick together. Opinion is one of us on the minister and the leader. Leader. I hear you were listening. Yes, when I was saying, you know, party, I also can I may say more party. kind of your comment section for that. So I may say One hour for more social say no coach you one every boy here. Yeah. And say ko ba say me no omo da say me say name party. Me da so da I'm say
And yeah, the man I said about me who in you. I said, we bring us some poor cancer was me out for me, and near myself. The mini and also, near myself. Me at Tennessee, near who said, there may be a crib 1 year, the Abikurano, as someone I'm passing a catcher, a party for. Yesterday, be kind and a wrong. Name Quanya before so the canoe. T. Menua be ye yanua, and near no say, why you play me, I'm a voice back. You know what I'm saying, like meet me, I can't come for so I am the best person in the best position to advise me, and I'm going to say, and your money be blue, how we yen and that. One shed the who soon so I saw was such a. Now, so I will be a semi, you are friend with Bonia, and do baby no jay. So, 2 are for say. Said the one who ever say what. Or no, yes, sir, children will come once. You're from experience and work on once. But this other son, so maybe a chair more now, be before Dr. Mamad Bomiaho, be before Canadian Japan, be before Nemo Mekai. Yes, I American the Master Samaga. It was a nearly a 2 million. Near Sabe, yet near maybe Basaba, said ye be a year and one. That can be the same thing. And so I'm the same in himself. A colani Sufin, or one colani who you fear. Young 2 new Sufin in a Mutino, they can be a bit measured in the way I go about it. That is how come I dreamt about it. No, moving some questions. Oh dear, what do you open? What can you pay? What will you pay? To open a bit to me as I will catch another son. I said, and yeah, sans some one really now can the name and more social media be any more precautions. Yes, say, and there, say, we need to say a fiesta, fiesta, one more to like funny. Say, but my camp, say, but my camp. It's a couple. Say, was it? As one party, that's the most important thing. 2020, we can't afford to lose it. And can you send a very strong signal to the NDC? So I'm going to try because we are united more than ever. Fantastic. Yeah, if we are going to send Brian, like I said, I did my MPPs at Bray, the Becca and Mongo. So, Brian, a big party and a national party in Nigeria, it means me back everything. Yes, sir, if you want to see one or train, I said, many are not 24. Didn't I can't remember? Yes, sir, once I wash it, 1 point. It's a never drink, sir. Dr. Mamad, your departing anymore in a year. I have to use this opportunity to commend. All right, Danny, thank you very much. Come back into the fold. Near Juma, near Brebery, not any man is also. General. Oh, JJ. Fantastic. JJ. Fantastic. The fantastic. Okay, you made your home come over. Makura. And I want to say, Okwako. Na man for him say Udin or Kwako Kako. Na is a coffee or Kwako. I am Panso Koko. Na and then common bibri digwa. The moody can only different. We have a duty to play, sir. Ubia be playing a part. Now your part in baby Adruno. It is no more about win a year, win a kusi, win a year, win a dear kwana, win a dear koha. The Ubia ya kusubian, maybe I address Siano. Kwamba ni wefaswa yebeswa ene hia eti pebiyo neja seka de chie hwan wehi pebiyo robe na betimi play enra mi anam tenase mi anam sika obi ama me kapre na me sida bi ma me frɛ me nuanom Dennis Miracle Aboaje me da say no am tron safre obai kwasi kwaten lawyer kwasi kwaten enne kura masana na kasa no pe fefefe akono so sana former minister Fatima Abubakar. Former minister, thank you for coming. Na lawyer Kobi, Minua Kobi, one also Yatonsa Wabaye, and a Brachampo represent one also Minua Power Naja. We called the Mrebi war forestry commission. One said, "You're not real film, any idea."
na yeto nsafre ye na akosua kozi manu former denta was supposed to be there but yare na ye ne ade fefefe na nananom so me da ye se memfre me nua no na chitafo ne ade ye nka nkirom so ba bia party na bedu no de ye ne be sen ne mo eti bibia ni adwobre na afa ye ozo kadachi o ne na no ka biti asumasi na fa egusi I'm a Kabitia Smith. I'm Kabitia Benting. Exactly. 1979. President Kufuor Babedi and him 2016. Yeko election 79. Na Victor Usudi animu. Onu Kufuor train okoti UNC. Omi asukwa didi. Yanwene yaho. Exactly. Ya ni ade aduwa he. Obedi ye MPP anim 1992. Ya wona na deputy general secretary of UNC. What train ho? Etikatachie ka bi na ano na ye de bai. And the young ya baby. The moya yan, and the Mecca Yanus Mecamros. Nemon Kukuru and Yanka Kansuma. It is a young diatu. She is saying your mount for the trust. Now, only 2 Misha and Sabudia. And ye may and you may. One you may, dear, said the Mecca be away and Metum was in Asmacanasa. There is a member mayor crocodile. Yet the 2 me my year. Yabasha Manfuni. My Renia Mecandia. And your men are making a problem woman. Mona moya ya na mekaye baby I said him sika no ochina no manyini ntino mehwe kwa foforo so aka no on de mishiri afi baby abedu no nye Canada Japan na ye enye baumia na ye enye Brian na ye enye katachie na ye ana enye miracles no obi ha what is the way forward exactly and go fie me metu on man for ne shede nim ni papa ya me enemy su when I am determined to do something I am like a sniper behind MK22. No amount of noise, no amount of distance, no amount of wind, no amount of distraction will take me away from my target. When I am coming, I am coming. Let me say this again. I say when I am determined to get something, I am more than a sniper behind MK22. No amount of distraction, no amount of wind, no amount of distance, no amount of sound will take me away from my target. When I say I am coming, I am coming. So I am determined to make sure say MPP no kwai abedu no yemefa kwam froso nya ni yi united for bia so nya ne de wo so da ye na nananum kase koyebi na ma party ne nya akono na imsa nyina ne na so wo a wonye bi na se ni ye bia se anram ko ye Fiesta Royal ye wie ye honorable Jerry Ahmed one ni mo nyamba chechiri deputy minority chief Jerry, thank you are a great brother exactly me ya ni ade meto nsafre no so meba it was a late invitation Fatima to one was me a call tamale nanso wontimesa ye returned me Fred and his miracle and do meto no awe ye na nanan so me da you only the first person I'm a friend me friend so meba oyine if it's a party ne kabom na ye akono kwasi kwatri me friend na wantwema no amofo enti sa ne be ye no sa also so da ye you bottom scan ye bi when you be asika omi ana sika to so you bottom scan fa ye sa ne be ye no why or tiny and bre party baby abedunyo obi ade awu yegyina ade and me when I'm determined also ni and some bebre ha obi it's unity no wasi kwachi na me na kasa no pe wajitum say metimi aton Canada Japan e wa bra me mfa kasa ntwe nko eye ba omia ho e ba omia nioma na wa ye metimi aton e wa bra me mfa kasa ntwe nko e say ye ne say wi dia ene do be wi ni bia no say bra yo say kwa be Japan say aduchumo wo munya wi ni wi dia ye betimi abafie ni asa hye ni bi e say so nipa no wi ni say dia ya wo hia ba omia de no ba omia wi ni say de ohia ken de no ken wi ni say de ohia brand de no ohia duchum sabi nipa mienu kura na aka ye hia ye de ka ho de akọ na afa ye mane ye too abrasive ye mane ye too confrontational and the mother so ho da ye
eti sa ye kasa kokko so ne ade obia ne me ye nkyɛn me ana obia no an kokko dun so kyɛn obia no otimi kakasa woniko na so me amada adwon am seda bi ye mra form na afi party no for the sake of the party eti mo bia fa nwura ma and like I said when I'm coming as well the chia me fija sechere east e free agona ekoka wiamu ase jamase domiabra dewu tabre amenase ene dome ede babesi bedmase oforia manfo no akire mukuru ede babesi kuna ene ni nyina mechia mo wo de fast aman yakrofon so enkonya wo mu nyina mechia mo ntiri nyina ka why bi atano dumase nyina na nine ne frempo mechia mo aha sa baby a okoduru ye jamasi asma ne nkrofo so mechia mo why menu ayekuni ya opomade wo kwan no wai solo mechia wo ne asante assembly ayasa kwakwa wo mu nyina mechia mo why kwakwa ye chairman police station ni ade nana jumo jamasi mechia wo sa former chairman of Fija Secretary Nana Safo Kantanka Nana Oda Mamichia Onyimre sa anso na Nana Dance the most longest serving official of MPP in Ashanti region Nana Dance ya chiao sa ne be no bebia sa why amana sisi obeduru na aduma ensen na asefo Alhaji Hashim Nasara mechia wo munyina mechia mo why bibia anseye bibia also anseye avegovi ye dey peace talk no aba mo ye ne nekura je yi Penny Jerry Ahmed o frame and was ade bi kan ho se ye nyini ni se ba ko wie se eno so ya je sa adwen kire no ese kura de enwanu mu bi ewie de ne se ni ade om so ene ye san fa kokuma se kura ne kuma se fo edi sa na ye be ye no a ko se party be se gina ne na so we ye be ko ne tu kakra ewie ani akọ ye wontumi kakra ni akobra champion so station ni nyina ye nyina ba kwotro ni anyim oi it is all for the good of the party well want you see and upon the horo kone kodware na se be fo akwa na afo akọ why ye hwe benkum ehwe nifa you are just watching straight that's exactly what we would do confident common na do ma hene common ye be dibi na momu na nessa the first na me kan ye kan sa se medical catch say the unity of the Akan state is very paramount to me etine ya me no tie de na do ma hene aye ewum se bi abufuo de now so me am papa no make ma dua kire now so this time no make ma dua kire no well measured exactly so etim papa wada ma pa akonnwa na tena so kukuru ni se nyai a keka no su nyai na do ma hina dia wo ye no abonofo mo nsore mo nua no asantifo ne mu ni ntokwa do ma afo mo kura dia wo hina ye no wo hina dia wo ye no emfa so dia bia no wade bebrem na ma kire mu die ntia dia na do ma hina mi am papa no na bia na fo na wo me dia na do ma hini ye mfa so bia no wade bebre do ma na bia bebre bo ebisa na do ma atiwe wono akoye sa apan wono onye takraboa ana wono so onye fomabo na do ma hini ye busa wo ye bununi wo ti bununi asantente na be so di bunu so a ene ye be kire ne kwan ye be fa so adi so why asante be tena na se asante ni ene ye bunu no so ya tena boko yo wo ye ne mfa so bia ni so na bunu fo nsori no mum ye o mani me ne sugar ayi me yonko pa wo no ye bununi do ma hina die ya ma me ne ntem kura se ayi old burger me nua pa no first one me do ma hina die no otimi twama da pa ne ade e se me ka bitia do ma hina no so identitimu bebre ne be di san ko no me ko ka galamse se wo mu di matem na galamse be bia keka ko ne ye be hunu ko bi ye be hunu insurgency ye frɛ bibi resource case of ye be di san ko no wo manya ye resources a ese di mpuntu bre wo mo nanso wo man bitimi nya resources na the case abre wo mo e so man ne manfo nyina be so me ya hwebie yebedi san komo no ketokira ku no waye ku no de tete wanya ye na ode tete ye ode so ya hwe die ntia Kofi Adam sa ye din omo test waters na we say ketimi a change a quarter term ni anya rehwe ani ya John so betimi aya na yebedi san komo enya djuma ne enya djuma che
nti ɛno so hɔ na yɛbɛkɔ manso ɛyɛ bɔntɛ so sɛ bɔntɛ so ɛhɔ nso deɛ si yɛ yɛwia yɛbɛkɔ ɛyɛ ɛyisɛwia kɔntɔmmra galamsey deɛ ɛkɔ so ayɛ amanseɛ south galamsey deɛ ɛkɔ so ɛhɔ na mbɛhunu si yɛte time bomb so wɔfi nyame na meka yɛte time bomb so yɛte so afei mi kɔ kaa na ayi nɛ no wɔn private jet na kɔ ɛda yi yahan bi ni adi na elan gas ne nso ɛnkran wɔbɛka yɛ naanɔ mi ni yɛ onu ntɔkɔ nkonya akora nsa na wɔbɛdi IGP ɛno na ɛho ahunahuna a wɔn yɛ so ɛna ɛkɔpa yɛ onu kyɛw na yɛ onu ne ba ahwi yɛ ɔkyerɛ ba bɛn nam sɛ yɛnyɛ hwee makam no kora na yɛ busa IGP yɛ onu langas no wɔne wɔn wɔtaa wɔn a wɔn soso so ana police no ɛyɛ Langard age ɛne yɛbɛkɔ ɛyɛ Regimental Grey Estate ɛdeɛ ɛkɔ so wɔ hɔ yɛso wɔ baabi ɛnam so oninim police mpanimfoɔ no nti no ɛne yɛwɔ de Langard terrorize wɔn ɛwɔ Regimental wɔ hɔ ɛwɔ abira wɔn yɛ yi court koraa de wɔ da aba ne yɛsi emu ɔda no nti yɛbɛdi saa nkɔmɔ no Regimental fo yɛbɛdi saa nkɔmɔ no obi saa topics ne ne ahohoɔ bi ɛbɛba ne adeɛ no na mmom na general obe resume sɛ mo na mo resume ɛgo fimanfoɔ no yɛtie yɛkɔ yɛnim wɔn nyinaa sɛ show no na mmom yɛwie ne show no a ebia yɛbɛkɔ break for a while medical ka kyɛm sɛ som no ayɛ bebree yɛyɛ MPP deɛ no yɛyɛ sukuu deɛ yɛyɛ sei ne nyinaa yɛbɛwie general resume ne wei yɛ hwan wa swimmers nkurɔfoɔ ɛdeɛ blue water guard deɛ John de bayi sɛ wɔde bɛpamo galamseyfoɔ no ɛna ɔma yɛ dɛn ɛda ne bɔne yɛhwɛ àwọn mọ kọtí obi ok kọ ẹnu ọmọ yẹ adwuma ẹdẹ náà yẹ nọ blue water guard ni mo mọ ọkọ reverse gear ọ̀nù náà wọ́n kọ́ tí galamseyfoɔ no ẹnu wọ́n kọ́ reverse gear yɛ deɛ oyɛ meka kyerɛ sɛ nyɔma ma yɛ scam saa deɛ yɛ ni adeɛ wode polisifoɔ koraa yɛ mfie bɛ deɛ ɔhɔ anyɛ yi woakɔfa nkɔkora yi ɛde wei ahyehyɛ ɔmo so ɔmo yɛ deɛ ɔmo kɔkye nkurɔfoɔ no na galamseyfoɔ no nsu mi kɔ ana yɛ sɛ blue water guard da ne gu no soɔ na wɔgu no soɔ no ɔmo di amamuo nada ne agudie o just for the boys no seriousness yɛnyɛ serious ti wei ne yɛde fight na ɔmo gyinagyina nso yɛ da yi na ɔmo hɛ no baako kora anyera adwe sɛ ɔbɛtumi ɔgas wɔn na agyi mi mu resume another one Bobby okay second raising okay and here here Mami T say the my God say the best dia God mo bi office abaye anoba pa na obi arege be kasa free aguna ko nyaako munko twa Flaster house mu sha be she a wrong move, my God. Praise the Lord. Elisha, I say, your pop, I will chroma. No, it's a president office. No, I catch them. Say, I put it there. Yeah, boy. You need one man. You don't need many people. Penny papa could be a movie. We a prophet Atajebi. We one of the prophet of Kenya. Some papa. Na ni preaching ye relatable. Exactly. Na jwene ni mudo. We a prophet Atajebi. O Kumase. MCS Bokro mu ho ba bi ni ade. Ehwa no. Na wo manyame som no eye akono. Eso ka no kore. No na mpa so no okay. Eso se musimo bi ensuma nkwa prophecy dem. Na afa na kwanya akofo do mo de beba.
obi obeda ba so da bia be frɛ no wie no ma mo solution ɔse mo mpa nipa baako a mo ginidi enya agudie ni ade a de manfo na adwen ni agura enemre mode na yi na se bi Rome krom be din semhunu agudi Rome kra sorry free oba obedi semhunu si abie papasi bia yi mode yi komse beba na kin Solomon kura di sanse mhuni se wobeka se mabie kunkomhye ayi ministry ti momfa yi mra adi abada no agudie omo de manfo na gwere di agro na prophecy ni bebre so befre na gya ya pemu ba moni amo. It is a way of suppressing them. It is not about the prophecy, but the rationale behind it. And it's after na so for get closer. Say okay, oh, you mirror. O prophecy dey come up. Ye benya 2000 ama why? Nigeria dey at all madwene. Ti sa. Oh hini. Wo su kura bia na. Na me charge wo. Why lucky? Ani ade ya. Mandani. Na me ade. Wait, you charge you? Are you charging why? I am lucky. Are you there? Yeah, when you want taka. No, my head. To force. Danny Bonnier. It was more seriously where you know. And I know more seriously. And I Muntaka Yaka say, Yamia to charge you. Why are lucky? Kabete ana nani age anyo no akoye ni nua no ana to force e mo sere na se na no akobi we ka se o president Kufo na Kufo ado sere wade na se na ntwa yi na to force ni mutaka do betimi asere munyai ni esukrai ose mutaka ni mada kwa na obi ani ajepa bo se ni hane peja mutaka no mo sere o mumio ma no no abrofo sere ni o my footballers ade see ya no mo katakata o wow nyame atwitwa agemo why you lucky mo sukura mo petro yi fumaza dani yi o mo fro na ya brand yi ne enkonko ya yo yankɔ na afi yɛnhwɛ na adɔm ahena asɛm wɔ kan ɛne tɔtɔtɔtɔ nneɛma no bebree wɔ ho yia nane fa me kɔ na yɛbɛdi na adɔm ahene ho nkɔmmɔ ɛkwan ɛfa so a na adɔm ahene pɛ sɛ da biara wɔka asante ne bono ɛbɔmu ɛti bɔmu ɛne adeɛ na wayɛ adeɛ wɔ yɛ mfie bebree na adwuma wada ma wo mmerɛ me wo ye na kandi se na ade ya mo ma papa wa esi ya wini power ye wi ade asem biowa wo ma bono ni asante ne ho nto wo mo yi na do man ne wada ma de asem biowa ade ya yentie na do man na we yenka hu se bono nchampem council ana bone nim no na se ye bono nchampem fo na ehia de a me de kam hu yi de wo kan bia ye de be pagya bono more fire eti yenko tie se de na adom ahene kan ho no eye de pagya bono biom yentie yi call fire antifo ene domafo yi ehia ye odu ba bia binum ba ka se asante satem no ye kwaman onne no kuro to no ye kwaman asebo ma kan na so ma se na kan se asante hene se no ye kwaman na nka obiri ya bua ne wo kwase ne wo se tutu odi kane na nye ne wo toso bienu no na nka ono kwa ya na kini ya oya de no offenso hene we afia kenten no ka ho oya de na aguna hene oya de no ka ho tiwon nsana ba kan ye no kura no wo so wo bi oya de ba konfo akasia konfo ya mo a do ma fo edi ni tu fom wa musenne ye kan say afabio so ye ni o so du ba bi an ba ko ka say be ku do ma yin bi do ma kwiti ye ku no ye ga ni ti enye no kura na say ye no kura ye ku nine na wo ba ku ba ko a na football no se ba ko
Gobi. Okay, na do wane. Mesene wo. Aduanafo na wo mie. Na ne mamusa wo. Bono nchempem. Ba bia na wo gina na wo di nkomo. Sa nkomo we no. Enkola enya adwuma nya wo area we edede na bebre wo mo. Na do wane. Wadaro mo papa. Wo hine wadama. Wadama gburu. Sa nkomo yi a wo Jesus here no. Emayiwa no asebo mo nya adwuma nya no anu nti emrantie esi wo mo ba esi bra ya nyanyim wo mo at younger age no. Na wadaro ma se bono champion mo hia. Sa nkomo we edede na bebre wo mo. Emrantie na ba bono fo mrantie ene ma ba wa na edede na bebre wo mo. Na do ma hine wadaro ma o mi busabio na wadaro ma wanimu a mempopo anim fere. Na wadaro ma akwan no anya wa abono ntam mpotemu do ma mpotemu no se abono nchampi mo hia suma hene na wadaro ma o mebusa na do ma hene nkomo ya wadi no ade amfasode na de bre kwan ya anye no ewo eye bono de amfasode na de bre mo na wadaro ma wani mu a wadi amempo anim fere ade pa na sa nkomo ya ana yeku ayi agona ayi ikonfo ya moa ana yeku ayi wo freso ana yeku we yatia waka yatia wone wada mo wani fari yatia we de be mfie be miensa ena ni waka ka yate no kore muku obiri ebu a yanyem firi mo nsem obiri ebu a na aku no ani nti ayi so etutu ma wudwane firi ayi suntra so wo firi suntra so na akọ wampem enti ayi anim sam eda ho ya yatibi enka hwe wadama na yebusa so ku offense hini wiafia kantanya ene ne sa history no 4 years ni waka ede dia na bebrewo usano enti bono nchampem mwashia a esenka nyoma papa mu ye mu si ye kobono edi ye kobono dia anka nyoma efe wo bono ana ye mu bi ye pese ye tie anka nyoma ye koso bono tourist attraction nyoma papa ana ka mu wie ye di hu nkomo a gas afefefo e wo bono a ye nyina ye di ani me kire ho aba bono eno nkomo na ka mu di o akwanya enye ekwan ba ne be fa so ama abanya ye nuye bono nchampem nkoso ene mu wie ye nkomo be ne yedi onse mo de ye nko bono no kura ya nka ho asem esu ki ye ba bono na do ma yin ki ye ba bono ki ye be tourist attraction ho the economic viability ya bem enso wie ye nya no ne ye ka ho asem mese o de ye ka ho asem na golden stool ye ba ho na do ma yin wadawo ma ye do si dibia bia ye nyini ko ye nim ye nyini ma ye chi me pepo anim fere ade na wo ye no mese sedachi wunyini na abo akokora na atewa ubenu ho exactly if said ya wo titi wo nua no montem na sebi mpreduasa me papa akoyesa apan wonu fura kwamu ana otutu omu abeduru asante ana okoa na okoto abunofo yi na okoa na opesa abunofo no ho bese no kurumani waya mani abunofo no asem kura chan ya abunofo no ankasa eti se mentimi muwa medi abunofo no so dia ana ekwan bia mefa so amesa emi nua no mo tedo oda sai a o maye bie mefa so sa do oye it wonu a wantimi ni bono hene esi ya kambuno ni bomu kura no a okokoto suma hene ya kambuno bomu a okoto tachimai okoto nkranza edi se ne ya kambuno bomu kura ni ya se po bia mena di bono no eso a na adoma hene nyew na abedi ani mu efisa wonya bono ni afesi wantimi ni ani mu sadia ade o de be excite wo mu a eye we versus them yanka ne ani asantefo nya ntokwa na menua no abonofo no ebebre na ye ono an personal interest fire if so they per court of appeal elevation sabi mpredu asante ni wanya adwuma mu obia sante ni nya judge wanya lawyer on pay promotion enti sa woni sante ni nya de wo ye no a ida sa wo na ade pay promotion if sa ban bi beba no wadidi ho eti ne yanya we versus them e ba pa de wo ye di ano odi o na mfatawo ohine mfataw mempepo ni mfariye mfataw ne mfataw china sa konya kase a edu wasi so no wona nka atwen ma mofra koye no afra ma ka chom se ba bia ye du no empuntuo ni ye hwe
enkoso ne yɛhwɛ enkola yie yo ne yɛhwɛ saa nneɛma wɔ divisive wo na afei wo yɛ na wa na betufo na watena nkonwa no ya no mutufo a wotie die na wada roma wo die wo yɛ ne mpagya bono efse mu wie bono nchampemu yi enya bono nkomo ne yɛdi asante nkomo ne yɛdi na wa nkɔka asante asɛm wɔ hɔ aka wie enya bono nsɛm na nkeka eti bono fo me nuanom bono fo how does the mbapa agima bedu yɛ ne bɛboa mo ebusa mo the mbapa agima bedu yɛ no emmoa bɛn na de bere mo abono fo efse mu wie yɛ se ka abono fo asɛm kura no yɛ nka abono asɛm tourism ni ntia mo kohyia yɛ kɔ bono ene wa na eba bono ye ni san komunipo it is not dominating the conversations that we're supposed to have mesere menu anu bono fo mamu nim papa echi mesendie wono na dododie no a o ya ni ade no se ya bono ne asante ni nyina bɛhye no wono de nya ne promotion kakra onfa ho afa duru ba bia nyina empa na chi mesendie wo ye na mfa sodie bia mre emfa sodie mre doma doma forma dauma mo ana mu nua ne me ye kani se de mo ye kani no ye me papa ye na mfa sodie bia mre mo fire me papa nya na dwene se nioma fefe wodoma no obeso oton se nioma fefe wodoma obeso oton a anka se de wo hene kase se ya da bia no nya akwanya aka mu ye ka frɛ manfo doma ye wewe wa ha ya ye wewe wa ha tourist attraction na ma ye bi wa ha eti mummra mehwe na no san wansan wo ba ye wasi tourist attraction kama a wo frɛ manfo se mummra eye heman na mummra mehwe na doma hene de ayi no wa ye ne mra mehwe de ahia no why na doma yemra mehwe bie onya kwanya kan no ne entie bi so why bi dia na nya bi a mesi wadama shase aja no bi na project pagya doma na pagya doma no na suma pagya na tachima pagya wanchi pagya na ka bom na yakese na munua no so yakese na asante yakese na yakese a ensewe ne dekura na ede ne fe na efe se bono no apagya ye kese na bono nchampma ye kese na asante nso ye kese enti sa odi obekosura ye se o se obi ansa no akosuro na su ne ban we okofafre hemira why ne su ne ban we ye kofafre wakwa ese kura sika no wo a wonwe na nso makeka mu ase ade a wo ye ne wo personal interest ntia mbapa obi antimi hwe ne mu kan kire o me ka kire o pen ade a wo ye no wo se bono aware bebiri o sa asante ne bono na fofa bebiri meti ya baba wa bi ye friend sugar ya fix the country me sugar ye very close enam dia na do ma hene ye ni ade for some years ni yentimi nkasa akura if say bia wono ne bono ni wo ye se okoka bibi na tia na do ma hene wampe o boga ise na menua pa no social media share foforo na me ne no ye say yi no ani ade enam dia na do ma hene ye ntia na me ne o boga ntam asai na dia na do ma hene wo ye ya wo ye ne mfaso dia de ba ye wo ane ubutum asa menua no bono fo bia ne wa wo boa o afa ye nkonkohwe na do ma hene kan bibi fa ayi sikadwa ho so wo ye no sikadwa no ba soso na do ma hene we ye gomo afa ye nkwai na ye bema education kakra afa sikadwa no don kase na sikadwa ba no wode ba ye ayemfo ba ye no kurade na omo de kan ho se tutu de bi kan ho na kwame asibebo nso de ndie kan ho poku are odi kan wo ba wode bibi kan ho na sikadwa no kura ni relevance ne sai na do wa yire afi yentie na do ma hire ayi dani fade wo ka eye ba ko no fa asante sikadwa ne ho bra na yemusa na do ma hine bibi so the fallacy in the argument na do ma hine is raising with regards to sikadwa and say o sikadwa no ba so okay, so I'm just saying it the way he said it, not to mimic or to ridicule anybody's language. No na yentie na do ma hine Obia natural say the veteran come on front designing and will be a sure I na do mayne eti yasoso sikadwa no yansoso yo ba soso ben soso yo
Benfasodie ben pa na be de beba bro. At this point, emfasodie ben pa na mewura. Sa nkomo ya odi e de beba bono. Owie ye kɔ bono ana ese ye kan ho asem. Na nioma pa wo bono ye de ani behwe bie na bono pagya. Asante am pagya by tearing other people down. More fire. Na do mine. Asante freedom na kekambo mu. Gabe bra. Na kwamboache a odi kan bra. Owie no ofre ye agona wo bra. Ofre suta bra. Ofre kwaman, ofre danse, ofre joso, ofre fenso, ofre mampon. No kabo mu. Asante ampegya se ye titi nipem. Eti wo pese wo pagya. Ye mpagya se wo titi nipem. Enye yeda. Ado mine. Na sikadwa no kura no. Ana free soro, ana mfree soro. Asante fo na anyi asem. Sikadwa enyi obi adia. Asante fo na adia. Say free soro, say free suasio, say free bola show, say free de yo. It embodies the spirit and the soul of the people. And they believe in it. And they've held it over 400 years. That is how come Asante Kingdom is the last kingdom of their kingdom. And yet the most powerful. If so sikadwa omujidie. Now in any case, let's even put away the fact that sikadwa free soro and free soro. Say bia wako school na no about bedroom pempensuyi. Who named their friend in mythology? Greek mythology. What are the relevance of mythology in identifying a group of people? So group of Biashia, Wamujidis, Wamutresi, root to Bibi, which then goes to the go and further to the supernatural. It will be a Greek forces Zeus should be, and then one way, and Yenya way, and a Weber way, and a Weber way. Na sabim producer da bia pride ho aye German shepherd didi wanim na German shepherd didi wanim e de enti na wo ya na wo so akraman if say ya aduanafo no ye say ye fresh manya asantiga ayi asantima so ye pia free ayi ebom na no de wo wage adi a wo de kraman gina wo na bi de free soro a wo se wo nyini na do ma yene atai sikadwa na fa sikadwa na picture beto. Now you see the fault in the argument and Najomahine is raising. Was it says you free soro dia any ankama can no de demo and the demo is a mark and just yaso. Nado mahine sebim producer se nyame bo ade obo mema wo mu gina ho brane se de mimi gina hoyi etike kase identify be ma pa e bia se de mimi yam nioma sa ne be identify nanso etimi bo bi fra no mo ye omo nioma se bia wo ba wadaroma wo mo no mo nya mema na if se ni nyina free soro na bai nyame twedi ampon na boy it is a bi free soro na wo expect say enka mom na nya shen mark bia ni ho enipati konkura ya why na me free ho a ba hunu se mark se dedda mu bebri na no why na so ye adwene ba nda nie it is a baby free soro ba dia sikadwa nso wo ba wod na don kase ba More fire. They were free from air kosoro. I will defy gravity. And what you for so many years. Na emfutre free we moba. Ekikabo mu ababesi form. And a winnie. Now go the futuro. It is also winning nimpoa. Two scenarios. Baku free from every kosoro. I will call one my a Christopher Yajidi. Nance watching us a busy on futuro sikam futuro. Every stroke cambo moi. Also winning. They say winning no. Who winning the another mine. Ma ye de be ye day if se schedule gina we what the don kese by ena ma santifo nim sunsum ahyem nti ye ni ade ase ye ma nkonya sabisabi aduane kura no ye ma schedule aduane ye on don kese ye de na aduane koma no ye de ni dwan koma no if se ye de ye gidi se ye nya me kese ye di ye ni ade se tutu wako de ntwira wie ni bibia ana ode adon ma kese mienu no nti nkrofo so schedule na ye na ha fa ba ko adoma kase mienu a eye shanshine no eno de enye gold na mum se tutu odi kan na de bo ho if say ye the black stool be eba na adoma bo ho a ye de call for eye attention creating awareness eno bia na se tutu se ni ye yi sikadwa na ba bonti bia ye mfa sa adoma we mo ho na afa ye ho so amani create awareness eti na mo hunu sa shanshine no Afeyaye, Mubasha. There are pictures of Sikadjanwa. On say nipa, ya toys, Binia. Say nipa in our one sick. Exactly.
More fire. If the Poko de Odi Kain, Wabaye, 1 year, Achim Kotoku, Sachim Kotoku Kun said to Na Poko de Odi Kain by and also Esrakon. Wako Yoku, one of the symbols of Wahina Okuno, and what didn't come home. What didn't say home? Why ye near dear, in Tim Jackery, when we are Wako, and